Kiroko kia umuthi athii kuma mwena wa Nyahururu guthii Rumuruti na aria makuingira tauni ya Nyahururu matunganire na kiundu matakweregereire thutha wa gukora barabara ino ihingitwo ni muingi wa itura ria Kauka, undu uria ucungireirie muhatikano munene magietha riuriro. Makuite mathege gwakia mwaki na kunyagia mahiga barabara-ini niguo aikari a itura ria Kauka monanirie marakara mao thutha wa umwe wao kuragwo ni njogu mathaa-ini ma thaa 4 cia utuku kuria imuhurire na gucoka gutiga mwiri wake mukira-ini wa barabara. Wakituambia ndovu ikikukuta nyumbani mtuambie, lakini sasa hii ametolewa kwa nyumba yake na tunakashirika na tumelia ya kutosha usiku mzima. Tungeomba tupewe hiyo ndovu, sisi tuende msituni tutoe hiyo ndovu moja kama vile huyu mtu wetu moja ameondolewa. Kama alikuwa ni ndovu ilikuwa na wao hapa, si madege ingekuja hapa. Madege ingekuja hapa ile baya. Simon Mwangi umwe wa aria makoretwo makirira njogu itigathukangia irio migunda-ini aroiga giki ti giko kia mbere kuhanika hamu kuri na andu angi makuite ona kana gutigwo mari cionje, makiuga mihango ya kwiriga githaka giki ini ya kungirio teti na gucungereria kwaga gukinyanira. Gikuo kia Joseph Oloku ni kirarakite aikari na njira nene, makiuga thutha wa gukayanirio njogu iria ciari mutito-ini uyu ciathamirie irio kungi na ingi ikirehwo iria itwikite ugwatio na makiria amu ni mieri minini kuma hindi iria muthuri ungi oragirwo itura-ini mariga-ini ria Sirare. Tangu last year sisi ndio tulifanya mambo ya beaconing. Contractor tayari amelipo pesa. KWS tulikuwa na wao, watu ya forest tulikuwa na wao, na tukakubaliana kabisa ya kwamba tutaweka waya, na mpaka leo hii shida sasa ndio hii ama saibu ambayo ametupata ni haya. Tuwekee hii fence ya hiyo ndovu wakae kado na wananchi wakae kado. Hatuwezi tukasema mzee alienda kuchokosa ndovu ndio ilimkuta kwake. Mahinyiriirie mubunge wa gicigo giki Mwachira Karani gwetekera kuhura undi wa wabici-ini cia KWS na mititu nigetha mihango ya kuirigira mutitu uyu wa Marumanet ikinyanire niguo kurigiriria ikuo cia muthemba ta uyu. Tunasema hapana, serikali tumelia na tumetosheka na mambo yenu. Kama mtaweza mtupee freedom, hata sisi tuingia msituni na hata tuchome huko na mandovu itoke, kwa sababu tunasikia vibaya kabisa. Tulia nogu na nginyagia maundu ma thirikari ni maratonogia. Miaka igana rugiri ati no rurekirwo miaka igana turathire ya miaka 3 guku tuikarite miaka 20 gutimo no kuraga ikire yake njogu na ticukuru iragitwakira ti thibitari guku tutire na thibitari thibitari no tuthirio Nyahururu kana Maina ni twanoga riu tutikwenda ringi na thirikari itige maheni. Handu-ini ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.